Yo Proski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Kora subscribe tujye tubona gatanu ku kandi. Uyu munsi nkuzaniye ya top 10 y'abanyamakuru bakunzwe kandi banakurikirwa cyane hano mu Rwanda. Ariko by'umwihariko kora subscribe ntukajye ucikanwa n'ibiganiro Truth TV Rwanda ikwegeranyiriza ama top 10, ama documentaries n'andi makuru agiye acicikana, n'andi makuru agiye agezweho tugenda tukugezaho. Ntabatiniye rero turahera ku mwanya wa 10, kubera yuko ku mwanya wa 10 turahasanga uwo bita Lucky Nizeyimana. Uyu akaba ari umunyamakuru wa RBA, ariko akaba afite n'ikinyamakuru cye bita Transit gifite abagikurikirana 107,000. Ariko by'umwihariko uyu munyamakuru Lucky Nizeyimana ni umwe mu banyamakuru bubatse game, ni umwe mu banyamakuru batanze umusada ukomeye cyane muri iyi game ya hano mu Rwanda. Akaba ari nayo mpamvu yaje ku mwanya wa 10 mu banyamakuru bakunzwe ndetse banakurikirana